Macam na sa bangka kare na biasa ko kare itu di debu pitu-pitu muni pak bitaw-bitaw. Aga sana muni kuntilana. No, God! No, God, please, no! 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 Muni kuntilana. Megalada tuh gayana. Kita coba lagi dan coba lagi. Kalau versi Sumatera agak malawalau nina. Sebenarnya banyakan gambus ya. Ini les lemari ya. Les lemari sapo. Kencangin ya. Sekadang menggaloni na pitu-pitu dapat palira ko makancangin ya. Matapo-tapo. Bismillahirrahmanirrahim. Les lemari ya.
Allahu Akbar. Sabar muki. Ya mga to sunin na ya. Makasarap ni na ya sapo. Agar pakul aku. Bismillah. Wah, yun ay kacapin na Indooga. Masya Allah. Kacapin na Indooga sapo. Kacapin na Indooga. Kemana lu buka dulu na sapo. Mantap dulu sampo kita. Sampo kita. Mantap. Di apa ada di? Sebelah di. Si tungat-tungan na ye. Di na macam nasan mana. Nasaba. Ang kamu pa kari na. Ye kari lapisan na ye. Ini kan les lumari. Aturan na dikupas ye. Tetapi kelebihannya nasaba ye de sangat kecapi.
Dia bernada gambus, agak mabendra-bendra samana nape melawang. Kalau ya paring kalingaku gambus su. Dena mi macam na sabang kakare na biasa ko kare tu di debu pitu-pitu muni pak bitaw-bitaw. Aga sana muni kuntilana. Iye makanya dena macam na saman na sabang kamu pakare na aturana di lope ya. Oke sapo. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sempo kita. Mantap sempo kita.